ile uati fai tau le taimi mala ukuka ua sasala I e fia tau mafa te alana le iwa le aia masou ili mai a ita e moane le ata ole o mai le whaamaina se vai tau sili le nei moa u e te wilo fatu ua avea le corona ko mafuta ia uma le tau tonga le toe sao mai ni mala e o Sofia I lo tava aua tato mafuta ma oe I taimi o talo sanga lau telefoni sa leva aya wa o mawaina tau fia laina uma vangana yo ta ainga ai fo I se lelei pe ana se io oilei uma fai fo I olei a ai ngoto atu ai le upenga ua leva ona whaananau sia ta whanau sina wanoa panganoa te whaamanoa lea ua matala le pona sa e monoa mafuta fia fia ma oe I le aso atoa se vai tau sili le nei moa u e te wilo fatu ua avea le corona o mafuta ia uma le
pa minuti o te ai le tulai lua nei a uli I Sāmoa nei ia whaatalo whai do tātua tunu ina ua stoi se mai fo I Sāmoa le tautua Sāmoa mai do tātua fisa au tui pori rua New Zealand nei aso ia whaamaro atu do tātua tunu ia le tauantai ia mai se fo ia I lantou o lo o whetano roa I fōwhanga ma whaataunga ia mai se fo I o nisi o ngā ruenga ia I le taulanga o business o whale o loa o supermarketi ia po warehouse o lo ngā ruru ai lunga o ana tele o malai wa alele o fisa o fui mūr vaenga o leo malai o I lantou lo tautua mai I lo tātou mautanga ngase I so o se vaenga o le larangi o lo o tātou ngā ruru ai ia whapena fo I lantou o lo o tautua ina le malo le atunu I lunga o ana tele pasi ia lau pasese o no fuafi whapena fo ia malunga o tātou upa taxi o whea hoa I te mire nei ia o po o lunga wafo whea lava se au o nanga o loo ngā lue ele nei aso malu lu pe vivela ia o pe o pongi sa foi po o lata ina pongi ia vaenga o loo ngā lue nātunu ia tātou te talo whaatasi le tua pe o le tautua foi lea ia mali te talo lea si whongre no mo le nei aso tofi aso se furu ma le ono le nei o le masina ia le ua te amane afo le masina le nei ia o tātou sa varia foi mai atu e foi masina o aperila lātou tātou whaase atu le masina a lona whao o le nei foi taus alunga lima o le nei tausanga ia o tāpeta pena ia vaenga I Sāmoa lātou ia e tua oi ma le tūlanga o le whaamanatuina le tūto o tasi o le tātou tunu o whaaruan tōru le whonutanga le vai aso nei mantua le masina nei whaalau I loa te o le atunu e whaata auto mai e loa le polkalame a tōa lava pei tai o loo te whaia nisi o fōwhanga ma te whetu nai ma ia e ala I whontanga le komiti au tū o lo tāpenanga o le tūto tasi ia no fufola mai fwene o la tū tāpenanga ia e no fwoi le fwoi tātua tunu tāpena pe malanga mai ai il tātou nisi o tātou ainga mai atunu mamau lo au mawai ia e asiasi mai wa mai Sāmoa ia o se tūranga mana I tele mo tātou tātou tā whawhao ma mahata mata I toi whātou te owa e tona le lale hitunu mena mō mua ia o tū ngā whautasi ale motu I tutuila Amerika Samoa o I sole ia na ngal me maa nei e tau wanga nei le la toi o soto mta toi nei ia le for te te o le tunu ia o le top 5 e por top 2 o Amerika Samoa ia mai nei le tātou tuto tasi e tau mwhai fole tau whetu nai ma tātou waa foi ia wai pe o le me whenasa I mō mole na malanga le tātou senga vau did you sell it to tuila ia mai le tātou au matātai se Don Bosco malanga atua I sau ma le mea atua mai o ai mili ma waa ia whai pa klase high tech Amerika Samoa ia te le orola tātou tātia I tāpenanga le tātou tuto tasi pola se whetu na inga e tau leina tutu sai ulanga o waa ia e le ngata high tech foi lele high tech atoe e foi spuni ne ia na paua va foi spuni le nei na le va vaiala ia le male va le senga va le la was we ne mtanga le walo ne mtanga renga le tau sanga le nei le la alo le mtanga renga le ale was we ia le ngoa was we le ngole tu ye te atu I fuala au fasaina la o latu faala wiloa vai le mo sfuma masina e le waiva masina o latu faala wiloa ia la lo faala wiloa fo le ala latu vaale ia le tala la le malu o so le vae pe e ban ele tu lo tau o so e se tatu va e te le ava avena ne arwal fape ai fo isi va arwal va modu le lola tātou te waa ai ta fefe ta ilo foi wa ai roa watu de poloka ia le leida foi le o wa ala o loma la o wa swa o foi le oi I Iran ia pe mo ala le mele la ai wa le alo va le ole e mo la lo e an e mo la lo ese io e alo wa au fa pata flight e tu nga au ia a fia me tātou webm ta fa nei ia le sisinga fu o tātou tino ia e le masina ma o uni ia ale u faina I tāpenanga ne mantua o lo te amale afo le masina lona whanei o tu le masina lona ono lima ia tātou wa ia vo le tūlanga tumu le tātou tunu tu risi ai le taurok sore se le ma pole mai tu risi sore o le whanei o ti le tu risi nei
ia o latu la sa fa isi tu isi na ia pinati fa ingo pinati le ai mai le kale voi le ata kale suave ve li mata la a pinati mal fasia ia o le si o so si da ye lu o pesole e fa nga pa la ngia mai ai o la wi roli ngole o le fa inga le pinati le mai ai ia matu mo fota to le ina le fi ai man to ien ai le ola to fa le inga to ngata voi le tai mana to tu pe mana to kat ba ia o tumul mato le ina na lima tala na tupere me la takar yo le la faina pa wa fa so fuanga la fi me to fota tu tau ba fa Samoa me le fi ta tu ya le langa na Samoa ya ro oi te lo ta mo sati ai mo la no afe mai mata tu na le sia tu ya pinati ya le ne uso ya risati emociona ainga lo mai foi nei fo te lo se te lese sua fa matai de wa adu mala tama Christian ma lo lava e fa tala fatu ya Christian mai ia o tinam tua pa anga masan ya tatu tua pa le fenga pa li sina le mal tinam tua o nei le sa fa ia ile oi tala fa le wo ya Rachel ta fa malo tia to umala male ainga ia o lo fata si mai au ki lani ia te roa fa malo la volta tu le neas au nei le sa fa ile to e sounding o tina ia ita ia ina tina matu ivas fu ma lima tu sang se fu tina o se tasio pa anga masani tu mau ia ale tau le nei se fu le mo ia le ua malo lo atu le tu mau ia le neas ia ai fa malo fo ile ainga fa no le ona sai fa ma fana pe ia le tua ia e loto fa nuti moia ma wa fa no ia ona le to se le tina ia e le soifanga ma le maftanga le nei olanga ia tato tu menta ia le tato no moni me ainga tu mau ile soif le langi malo le fa vau ia pe au mai na ta au tato te feilo ai ia tato anga nei musika le nei ia e fa no fa file mo fo ia pe tau fa mana vai fo ia vai engole a oli ia isi o tanto o tenu ma le au fa fonga le nei fo ia oli Samoa ma nei el tau tu paolo nei ano o mo me tono lo fisa ia te sau ma nei el tu paolo e vela ia ai tatu te poto fa le fai tu langa e a fe alo fa ia e pe ia lo ta morisati le fa morisati te lo ala sunga wa pauna le fa le ainga e ta te alu ai e fetau I malata tupe le ia sa o le ia sati o le olanga nei o tantou voi a wane e se fa moe fele la mai le au fafu para langi la nei ai kad ma men ia o kata tatou mai fafu a wane e fa tu ro lai vai na tatou ainga nei lai o mai makat va o le ai o foi kad na ia tatou ainga mai fafu so ia tu te to va ai na me o kat ni te fai tau si liva o na foi fe ola nei tangata mai fafu e leo ni milionea tangata mai fafu so se tau fai fu e leo ni milionea mai fafu la foi mai fe ola ala mai fa tau la tu le si o mai avoka le mai ai fu tato ale ta tu le ai fu la avoka mai si tu o fale mai au fai mai tau talo le mo fu si fai alo lofa foi nei tato o sompa anga ia ma ainga o lo malanga mi fafu o leo mai sa atu pene no wale o le se me e fo fanga tato ainga a fa fe el tau nei tato ainga wo ia ma pa anga o lo mafuta ia ma tau tuina su tato tu no tato ainga ia sati ia Facebook ia leas nei musika nei ia e fa solonga le nei fo fanga la stofi la toia o la to fo fai unga va yaso e to te liu e no atu no o mauma ma tau ai
Famone mole su e na la we Amelia ye apa fo le Amelia si le nei a uri pe on fa mai moto tas. Fa abai chai tu uai oe machamai chi. A ole nei fa amai tu ai ai ona fa atasi. Chai fai nga cha. Musika le auli na ua tula mele tātou te mire ulua se fuma le wha o te la wha le lua le nea auli maa loa e la tau ia whamai lea o lea le o lea su e mei Chris ia ia sianga Amelia ia vai po lea le lanu lau e Amelia nea auli a tangoa o e arua o e su e lau Amelia e no a ta te ese la oisi wa ese al whainga la tau Amelia a mo le vala au telefoni foi le
ia ese le whainga o tala noa, vole le whainga telefoni, e tele me whaatarianga, vole umarisi, le mic vole, o le telefoni, e pisa, venga na iluma, pisa unga iluma. O fea oi. Ya, sabe, o matata te roa, pe pelo le mena, ele o sana Ameria, te vea se fa pena na lola ele ole Ameria mo ila ai pe u fa tafa vo fa ta yang telefon nya pe ne sa ve u ngai pe sa vole na du ma fe oi e fa pen na to le ya ta sia lo vai ele sa na Ameria fa ngale a ngo fia Ameria la na Ameria mo ngai to teling lo ko na kwai e fai te longo fia o lana Ameria mo iana e fai ave pe tau ai vene sa o lola ia ma ia se me mo sa o lola tala wasa sia tu neri se fai au na le ele patele wala tu nele el patele ai la tu ai fa mai ele ulo el patele ele tau mafa ele po ia le fai au la tu lo fa metala al pante le vala auto e non fa tu ma se asuma se supo po asi ale ta malo fa la lo tu mal malo se fe au sta male ale kalisi maliela so fiongal e le patele ele ai maliele tango fie mato ile le anon po oi fa mai lo le tala le patele wale upu mana ia mai to foi ai nai ia fa pena wale fa mai mana ia wale fa mai fa to foi ai nai ia da fa me te wale si te mane o tu nena ilunga ia le le va auto ele manto foi ele se fa le tu o la sa va auto si ona teile la to ainga mai le pate le sa va su tu son teile mai le ta mafa le mano o tu nena ilunga ia le tala le mano la e fa melo ia fa fetei tele ia te o lua mo fa le tua ta mafa ta ia fa man le tua ia te o lua mal fa le tua man fa e fa melo tala pate o ia fa malu o fo ma to nele fa ni ainga e fa melo tala to ina te to foi ai nei le amelia la le oli nei oi foi no foi oi foi di a tola upu manaia ai fa pe foi nei vai la ye se ola le so ia to te ola le fa pena sati tamalei yo ado le foi wa nei o mea o mai Samoa e to foi la ia fa to a to o la manaia musika le oli Moi tātou nā tau sa iria sei e tele ai o le sami. Ala e tua watu fo e meire angai o le tua oi o nā fo e eila na ia funga o sa te ofu. So
si ola fa ola tana ole ala ua tuputanga Fatala fatu a Joyce si livre mafuta mai losa mai fea ia fatala fatu a tutou manoa le mafuta mai Amerika Samoa manuia le solulu ia te otou. O Yesu le tama beme o le pele e moni na vale Yesu e la pele o le alofa ua ese le whangaloina ia lea le mafuta mai Quincelani au se tā lea anga leile tui fōwhango whianga iai. Oi tua ai, e le nusai aloa whai ai, ua iai fo inisi uarata, ule fia fia e loa fia mai. Yesu o te taua reifo, o lau tali na la whātama, e tu baba mama, o whiri leanga o le neora, Maria e le tina paia, talo sia le Yesu Mesia, sanata Yosef o e tarasia, e o tia o Yesu mamane. Supaya si le mafuta mai ya malola whaafitai whaatas mai.
Fast for 1 minuto te ele tu lai lua nea ulitos for 2 minute e ana e tu le tolu.
Ia, pamalo lava le o tole mel tanto temi o to e fa minuto tale sulla tolu o fatto ia van fa ia tu se na to tala no atu le temi on le sa 5 so ta inga male compagnia de Vodafone ia o le fa tasi fa adu na tu pul mele o ma to fa solo tu lava ia le so ta inga o interneti ia po wifi fo de vai nga ia le fa a le fiber ile tu langa matua fa le nga ina lava matua le anga whaia lava le Vodafone nei taimi. Ia, ai mai se lava le whaipa. Ia, pēr na maua mai le tātou tiu te lava ia so te atu. Sā le wha pēr. Ia, alo na inga o le, o watua se whamtalanga nei ona le tūlanga o le wha le anga ina i o tātou tautua. Ia, o le nei o nanga nei o le whaipa. Ia, ele fisiti ngia lon tūlanga le connection le tūlanga le lei. Ia, o le whaipa la le iai. Ia, e whai atu tātou speed test wale. E na o le lus furulua a o tio se saini e se lau le upload, se lau le download, a e sau le download, le upload le le iai, ia e na o le lus furulua te si whaono. O le ala e pēr na tau si se wha malu lua tu lava le tātou ainga, ma le tātou au mai mua, ia e alu poloka, o le matua le anga whaia lava o lea service au mai e le Vodafone, a le tātou whaipa. Ia e alu an matua motua ma le was low lava man droplet speed le tu fai se fai nga tu pe wo mai fa fi nei vai aso fix ele o fai lava na fo ia le fa fi tau ia ai o lo o sao te polo ke ti voi le lai fa pi ile fai pa fa pi fai pa fa ai o to titi so ai a o le to inga service da le fai pa to ale anga lava on sa i lava tanto tu ia le mai mo mai tamo fai lava le mea siri ia mo tanto le nei aso ia au tu ina to ese tautua mo tanto malava ia o nai musika tato fa wa nai musika se fai ia fesota inga lunga o penta fa ilangi male company e ana ne fesota inga lo tutongi e petu pe ia le anga tautua ia mal fa lo tele ia tato musika ne mo nei au oli
Patalo fate ai sapela le mafuta mai I Wellington e nei fa ia oli. Patala fatu ina mai mo fafonga Samoa I le nei vaenga le aso. Wisi mai alau mai moa o le tatou polo kalama whapitole nei I le asi singa ale komiti o ati nae ale kapeneta na asi ai nisi o ana polo keti mati na e tele o lo whanga soloina nei. I le nei polo kalama o le ata tana manino ai le tūlanga o iai le au au nanga
pulenga o mas anga tau ele tise I ona no fuanga I fianga mfulua so. O le asa no ia le afionga I le ofisili o pulenga le EPC ia tina e telen malo usi mai ala mai moanga. Ia, a fitai molo mātou a vandoa, whatalo whatu fo I le pa ia la si lasi o seo tātou atunu I ona tūlanga whalupe, malo la pale ono sai, malo tau atai whia o mga luengo le yaso. Ia, pe lavana si la fia o la so tolu tasi o mati, le ana whaatino le tātou wasi singa le na isi fo I vaenga o le tātou me o lo whaatino inga luenga le tātou whaatonga, pe la iei fulu so, o lo iei a tātou wafi e ono vo le na ai mai I company New Zealand. Ia so ni tūlanga whale tono lo i tātou generating capacity. Ia landa sila ia le malo le tātou asising. Ia o awhina lo o le lei ato toa. Ia maa lo mawhai e o nanga whatau limina le whaasoi nātou le tise I te tono le tātou atuno, mai sai tono le taulanga. Nā whalemala sila fia le tātou asie te tono le tātou whale o lo whapeona whaasoa mai tātou I tise. Ia mai tau ina I wāhenga fo le lo mātou mana ma tai tū wai. Ia le ngai o inga mai afi vai, o afi tiso, ia whapea fura tātou afi hai. O wāhenga o mana o lo tāpena I tātou, ia whaale lea pēr tātou I tisi. Ia e tau ana sila fia pēr tātou tunu. Ia tai me ve tai I tātou ma whaafi tāu. Pela mana sila fia I vai temi fo le na whaale tonu tātou I tisi no le tātou underground kipo. Le ala sau sao mai I fuloso. Underground kipo e ola tuaili vaenga fule tau tonu manono. O inala I tonu manono tu e whaasoa mai fule I tonu taula. Ono le motu sia la kipo lea. Le ala sa whaale tonu ile tise wale ole tise tonu manono. Ia whapea fule ona le ole tise tunu mai tele o nisi o vaenga o le tātou taula. A o ianga luenga uma tu e whalea. Si sila fule le tātou asisinga. I luma I le mele I afia tu e tonu le tise. Telefoni nga luenga lo whatini nene e tu e whaleri ato tola. Enga nai mole tātou ona. Ia, ona whapea fwile on tātou asia o te whianga. O te whianga lo ia tātou afi te tele, fwile e wha, o afi o lo wha moe moe, tātou e whatino e mai ele maro si anga tau I tise. Mole atunu o ato o samu. Tira whia tātou atunu e fitu supa seno le tise nei au pono. Mai a tātou afi tiso. Tō supa sene mai a tātou renewable sources e ia tātou malo si anga o le la, ma le vai. Ia o le wha moe moenga atoa le tisi. Ia, o uta I whianga I mea tātou a whi tisi. Lea fwela nā asia tono tātou whale afi. Mai tau ina I e lua tātou a whi ia ua whaasolo I enga luenga te whaleia. Lea ua amata numera tasi, ia whapea fwela numera tolu. Numera tasi lea nana sila I. Lea ua amata om talai e se uma ia pāts. Hai tu e sui umatu I pāts fo. Le tau o le overhaul o le major overhaul o tātou a whi. Ia le lau a matara tātou ngaluenga whaalei, e le whamoe moe tolu māsina e whaatino e la le ngaluenga. Mātou manatu la po se mai taimo I ulai. Tauna o te wa ato e le lei ato toa tātou a whilea. E on whapea whila na to e tū mai lunga lai. E tasi le awhi la po ai whianga. O le mālosi o le awhina. E tūsane ama le ono awhi haia. La iti e le peo awhi a ono e le nei fuloso. Si sila lale tunu e lua afi la e whale tonu I whia. Lua afi tiso o le al mafu anga tono na le mai afi e ono le tu I fuloso e su ieri si afi la po alai. Mai si afi e ono haia le tatou si sila I oi. Len si sila I tatou si singa I oi whia. E su iei la le suina lo li si afi la e whale tonu. A whape mai ono whaatino le ave i e whaamuboi afi e le. A whape mai ono whaatino ngā luenga tu e whale. Ia tatomu e o tu whaingo tau sanga tu e wese la tatou a whia. Ai tu e fui al tatou tunu o il tise le na ngausi mai ai le mai lamta. Tu sai o le overhaul ai o le fietasi. E lua te sima le 5 miliona tala. Le ala o whaanganga e whaafi e mna o mea le overhaul. Tu sala pa se moro se 10 miliona tala e whaatino ia le ngano. Ia o le tau alna e o tau o tātou spare parts. O le leipa mai si vai, o isi tau whaopopo na e whaatino ino le aona. O le mea fwoi sa maasami e fwoi ia tātou nganuenga I. Sa tele na avi I tua I kampani o mai whaatino. Lea o whina ngalo le malo. E whaatino ai tātou ia nganuenga. O lo iei fwoi ia le to mai maleanga waka o le tātou whina nganuenga whaatino.
le la na sila ila se singa ia o tātou o whengaluenga le wa mata na whaatino ina ngaluenga i le toi avea i tua fo le peo le mea sa masania leu whaatino e tātou ia e mau e fui alto mai malanga wa e tu mau pe tono la whengaluenga ia e le eila se me po le peo mai pe le o mai a tangata fui le mai wha a leu ia ia langa wa e whaatino e tātou tamawhana ia ngaluenga pape ngaluenga te tele pape o le whawhita uli au no le taimi fui le na o mia mo spare parts afa pe o kaya spare parts fo le mo afia e ta I malu masina fa tani e le pe fo le o ta vale te la tua a mai le shelf o afi fa pe e se longa e vatuloka pe I mo le tupi fa tua orole a matona ngosi le il spare part o le fa fita o le alu I tauna e ke ngai mai mato ia ona fa tatalo mato mo le malu masina o le mea fau le iei nei ia o le ale ma whanau le mātou mawhatanga ma company ni e mana o mi ale tupe mo e pei atu tua am whailo na minoi mai ia o le whawhita uli la leo mātou titile ia o nore tūlanga fau le leo o toi tupu mai taua le vao I sala elu o melika mai wang e ono iai se tūlanga fau o le tilei o le feo aingo waa ia masi mai tūlanga fau le wai wha moe feo aingo waa ele tuau e o ngō tilei ona iai le sina tilei la titi fau le whaatino le mātou ngalwenga al te minei lawa iai umai tato spare parts mo le whaatino ina na o ngalwenga ia e afi lea mo alo tālia ia I se fau spare parts e taunu mai ia mo isi afi e togu ia te minei ona nai whawhitau na o loo tau tiro fau le ini awala e whafo ia ai ma ia awaine ia se tūlanga fau le toa o tato ngalwenga ia e mole vole anga whaftai le tatou komiti ia le whionga I le aripa le lia se le kapeneta ma le tatou komiti mbalo komiti o le ngārurui al kapeneta ono le tō whaua e na ia asia ma anga ia e se I o la tō sila ma mai mo I le mea tonu o lo o mwhai ona watu e mātou lipoti o le tele o mātou na le watu lipoti ia le tele au le o le kapeneta ele I o no foanga ia watu ia mātou lipoti ia whawhitai lea la o tiro sila I la tau ia ele whai ngofi e fōi ngalwenga ngofi ngai ma le au whingalwenga ia me sili la mātou watu le whai atu se whaamtalanga po e watu se le ipoti tono le kapeneta at least o lamo la tau malama le leile mele mātou te talanoa ato ia se tūlanga fōi le lu whai ngofi ia ia le mātou fōi ngalwenga ia ma le vaso ta ia ma le tatu te ta ia nofo malama le atu mātou ngalwenga e whaatino fōi le luas food whai tūla I le aso fitu aso le vai aso mātou te le malolo tu sa po le ali taimi e mana mi e se a inga ia le tisi mātou tau whai ia mātou te o ia mātou tin se whai ngalwenga le po ina ia whao atua le tisi I te vinga ai ele o nama se la ina tūlanga fōi whawhitau o le tisi le whaonga tatou e whaisi malolosi te lo wai le whao I lunga a whape pa I se la e tauana ta pēle I te ua awhia soifu ele ngata I le malosi te e matua ele ngata a whape fule le te e matua I sili atu le lamatia o le olo o le tangata pe a whape e o il pa ua la au e pa I la au e no awhia I alu soifu le matautia na le tise le whaonga ia e te talo toila tunu ia langa mai pele on sa mātou tau mwhai al tūlanga whule ngā te lo mātou loma le mātou mawhai ina ia auani toi motusia le tisi o le unga mal wha moi moi au nei motusia le tisi mauta malau ia whapefo ia tūlanga I pēsi nisi wharenga o se mea wala wale atina ina sua tātou o tunu o lo I tau o lo whengai moi mātou te mini o no tūlanga la le suau si le fiel tātou o tunu o mtoa wha moi a tātou o suau a whape I se whale tonu fo le supply I o la ua umafun whata tia mātou fufua o le a whape ona tau wha soa le tise fo le fuai e soa uolo ia I te mine ina ia ngā whatau ni maina o matangata ia le whaua to le tise ia o le te me pe aina isi vahengo le tunu ia whaola nisi vahengo le tunu o tūlanga na o ie pe whape a e se te me whale tonu o tūlanga o le tatu tuau
ai pita yo le o mona ma tu tano ma le tatu angole mof ai o lo o fata wi mini pele tu langa tau sua o te mine ai le ya le tape na pen me le ana te o toi ful tatu pulo to tim ai tatu tape pen ai me tu langa fole ba tu fa tu ngala tu a fa pe le o mana o bia le ti te pele te pele le ti me vole le tina ngai lo la alu fa ia fa ola le i fa ola mo li ti le manu le fu wa tu fa tu nga fu le tatu committee fu le tatu tiempo disaster management committee ia ele a mata le o finga lunga mal fa le finga o ta pe e manu ai por me fu le a ma o te me manama ta pe mo le weekend o ni to to foi nga lu me fale ai se fel tatu dis e fai ti le tatu fa mai no swa wa pe swa wa le fa mo mo tatu dis io nai vai na fa to fa tu ia e mo le to ma ru pu na le tatu tu mo se la vai la tu lo a fiel tu lo mo le pe so o tu tatu dis ia la va mai pelo sa lo ma tu tom foi tu ai menga te lo to ma tu fa ia fa le ia le ti se un to mo si te lo te ia wa to mo ma tu fa mo ia ngai le tatu tu no mo io to foi va lo filima le ia so no te lino fo in fa mo io tatu te ta menga te tai fa lo tu ia fa pe fo ia te tai fa malo mo lo la tu to fa te nei tatu tu ia to lu ia mo ia se tatu tu no samo Saritono ua manino mamala malama e lau whafonga. Tūlanga ua iele atina e tele nei ala tātou malo. E tau ala atu i le marus anga tau i le tise i le atunu. O le tau alunga fo ele na o le tātou polo kalama i le nei aso. Turi tau mai se si poponga o le nei lava polo kalama. O le a o te tuai nisi o atina e tele mpolo keti ala tātou malo. Na asia e komiti o atina e ale kapineta. Manu ia tele lau mai mo whafonga Samoa, tau whasoi fua.
Nei taimi ia te au le awa ma le whaaloa tele te wala au lia whaaptoa ai lau a fionga Minster so i fua maloloina lau a fionga wa awao sal malo lufpo mo lau saunoanga au tu. Tek tonu o nei tai au e tele tai au le lau tai au te le fo yaso e le lau aso le fo i wafana le u le wa te tea ma ua lolo mai le lang maua i fo ini manui a wa le tatou whanono manu le aso na lupe le aso na tofa ia wa ia le fo ai ua fo ina mai ala i le whala potong e whata wa ina ia i matou wa tatou mai ai tasi ai maa whai tasi le malai nei o le malai tua iai ia le atunu o atoa ia wa le saidinga manui a le soifua maloloina i ulu matotua a wasi nave mo ulu matotua whaftaitele atu lava i lau sunga i le taitai o le sauninga i lau sunga usolii tolopu ai ono o le awa o sosoani mai tatu e kalesia e whakasa i fasito whamaloro le tapena maua o mai lava i ala matua tala whea ngai le lei mo le tatu mawhitanga i le nei tu la taiao tu launa fo i le whiwai o laua whionga le Minster o le tatu whalaputonga o tau i whalalai whafosei lau sunga whata o i lava o le tūmua tu launa fo i le whiwai o laua whionga te vanga malai ulu ia ai tainane foi ia lo to au va ua o fanga poto tulona foi ia le fioai o lo fionga le Minster lango lau fionga motopua Henry Pali ia tainane foi le fionga fatun sili o le mtanga luenga o le soifua maloloina e tainane lona va a fion poto Samoa i ona to o te tele ua mawhai ona tātou mafuta fatasi i ona vaenga ese le ngata i le tātou
tanga luenga o taui mo whaalawalawe whaafose ai tainane fo i soifua maloloina. Tulauna fo i lau fionga i le Pulisili o le OUM, Oceana University Medicine, ia maise fo i loa uwaa, ia whapena fo i le loa loa o le tatu tanga luenga. E tal tonu o le nei tae au ele i whaifua ele atua. O le tae au tau te awhio mai ai ma moli mawina le whata waina. O le nei masini e tolu na mawhai o na fo ina mai. E ala mai le fionga i le Mean Star o tau i whalawalai whafua sei malona au waa. Ua mawhai wha au penga ina ai i le whale mai nei. Ma o se mafutanga i le vā nofo ai al whaalaputonga o tau i mwhaalalawe whaafosei male nei matanga luenga. E leo se taimu mua le nei. O lātou fo ina ai ni tupe se tele. Ina ia wha au penga ina ai, ma wha whaingo fina ai ngā luenga. E fito i tonu lava i a fionga i fo mai. A fionga i tausi soifua. Mai lātou olo iai poto masani. Ia uale puipuina o le tūlanga tau fatu. O whaalawelawe le maalofia ma ua tele nisi o tō whamaitia o na o le sauwao lea ngase. Mai e tau whailo ina le avea pea o le nei ngase o le whatu. Malu i tau te le lava i le ngata i Samoa, le Vasa Pasifika, a le laulangi atoa. Mai tele fo iso i fua le ngata ua maumawai, ai ua male pelepe i fo i ni se pele ia i tātou i le vānu no foai o na tūlanga whai maise ua tō whamaitia i lātou. O masini nei e pei o nanga lei mai ai le whaalapotonga pei o na tō laulau ina atu. O le avea ma matalinga e le ngata i la uwhainga luenga ai whapea fo i lātou e toi whau pe a whaale tonu nei masini. Ina ia mawhai ai o na lātou i loa ma vave tonga fitia ia le ngase o le fatu. Mai e mo o mia o na tātou tatalo. Ina ia wha umi le ola o masini. Ina ia wha umi e foi soifua o tangata Samoa. O le neita mawhainga e o ngatasi le lei lava matai ala. Na fuafuaina le malo. Ma o ia tai ala na wha maite mai le lua afe sumaliva. Ma ua tō whātasi se ia ulia fo i le lua afe tōru se fulu. O ni fuafuanga tū mamao al whainga malo ina i mawhai o na tonga fitia i Samoa i le tele o ngase wha o ngā ina ine masini. O le ata ua lea ua o le sotanga i le vāla matanga luenga nei e lua o sotanga ua leva o nā fuafua ma ua manino ma le lei le whainga pāanga ma ua paenga foi e se tūlanga ma walunga. O le mea lea, o te toe whaaftai atuai la ua fionga le Mean Star, komiti whaatonu, o fisasili o le pūlenga, ia whapea foi le pūlenga atoa lava le whaalaputonga o tauim whaalawalai whaafuasei. Mo le nei fisosoani taungatā ma le tāua. O se fisosoani e le ngata e au ngai le nei au ngatu pulanga o le momoonga e lu i tau ai fo ini fo mai ma ni tau si soifua o le au ngā mo tupulanga o le a whai mai. Ia vea nei mea whainga luenga ma whailonga o le alofa, whailonga o le tautua, ia ma le tausinga o le soifua maloloina o tangata o le tātou atunu. Manu ia tele nei aso ma ona wha moemoenga o le stoe soifua ma ia manuia. Lausunga il taitai o le sauninga, lausunga usoli tolopu ai ono, au soswani, o le tatu e kālesia tele e whakasā i whasito uta. Minister responsible for the Accident Compensation Corporation, lau fionga whata Ryan Schuster, o e lava le tūmua. Chief Executive Officer and Management of ACC. Associate Minister of Health, a fionga motupua seve papali'i,
Director General of Health and staff of the Ministry of Health, distinguished guests, partners, ladies and gentlemen. It is with great pleasure and sincere appreciation that I stand before you today. On this important occasion, the official handover of echocardiography machines from the Accident Compensation Corporation to the Ministry of Health. This ceremony is more than the transfer of medical equipment. It is reflection of strong partnership, shared vision, and our collective commitment to important the health and well-being of the people of Samoa. On behalf of the government of Samoa and the Ministry of Health, I wish to convey our deepest gratitude to the Honour Minister, Board, Chief Executive. Furthermore, it directly contributes to the Health Sector Plan 2019-2030, particularly in achieving key outcomes such as improved quality and accessibility of health services, strengthen diagnostic and clinical capacity, and reflection in premature mortality from non-communicable diseases, including cardiovascular diseases. These machines are not just equipment, they are an investment in achieving our national health indicators and ensuring better health outcomes for our people. Today's handover reinforces the importance of strong partnerships in the health sector. Government alone cannot achieve these outcomes. It requires collaboration with institutions such as ACC, whose support continues to make a tangible difference. We look forward to further strengthening this partnership as we work together toward a healthier Samoa. In closing, I once again extend our sincere appreciation to the Accident Compensation Corporation for the generous and meaningful contribution. May this partnership continue to flourish, and may these machines serve as instruments of healing hope and improve quality of life for the people of Samoa. Soifua Maia Manuia. Ia ole aranoa tāua le nei, ia o te walao toai ma le nganga whaaloalo, la ua fionga minsta whaalaputonga ma whaalalawe whawhosei, la ua fionga onu po whata Ryan. A fia maia mo lau Samoanga. E ono whatulau pai ane tai au. Fio lau fionga le tai sauninga. Lau sunga lau se swan. Ia wana ka desia la inga sa tuala, ai whalagilangi. E hoi le fio sunga le toina. Ia, e hoi lau fionga le lista. Tanga wenga soi fua maloloina. Ono po wawao. Saru malolo fo. Ia po lo ftalenga foi sa leula. Ia po le whawai. Wasa la fai mo po leono. Ia hoi lau fionga le mista langulango. Wenga mo tupua. Ia fio foi le pai an matanga wenga soi fua maloloina. Fionga te matai pusini. Ia po lenga. Mesian matanga wenga wao. Latu me tai au le wa umana. Mo foi lau fonga ama. Por mo le plapa malo. Ia wa umana. Saulole, fionga te tai sauning. Ia la tau sanga molia. Pese foi le fala ia ni aso. Forfola. Ia va tai foi le fionga mista. Ono po wa ia foi le mota to ni tai au. Ia ngane upu, ia tom tau ina foi le paian. Le tai au. Tana renga lua. Ia o manatu. Tula. Wa umar sa no nga utu. Sa no ele fionga ni mista su fuma loin. Ia me lo fata wa fai ma. Ko ta mo bolu le fionga le tai fono. Le fionga le fionga professor. Ia telenga siata sa patea. Doctor sa patea viali. E voi come ti fatonu. Le voi a fionga le fionga le tai polisili. Fionga buliang tele. La calita matefeo. Ia le pulenga. E me se la fenga wenga ni. Ora putonga o tawi mo fa roi fa fosei.
o le matu o mai ne tai au mo moli alo ia atu e fa mo ne tai au e ala mesini e tonu e sa o le fiong mista o tau ma pe vai lau lau tangata e ko choreography machines choreography machines e tonu ia o manatu ia o ia inga nei fa mo nei ia tangi nga lu fa tasi tanga wenga malo o fala po tonga malo ia wale e me se lava le tulanga se fo mala loina a ver fa mo le fenga de pandemia ma capeleta ma fenga malo ia wale so fo mo ia o tangata ia wa fo le ia lola to so fua o le fa mo ne taiao la fenga de mista ia lewa si se mai wo ma se ba tanga wen fa po tonga ia tu alo ia tu ne fam sing ya wa fa nga ina tatu mtanga wenga o la tu alalo le sisi ya ile to po serilo o lo ba tau sanga o se song mai le propo tong ya me tau mai e fa ta alo i vai ya te tu langa fa longa ma sini ya mai ya na tu alalo ele tau mo fie ya le tu la mai lo fa mista man mista lang lango ya tong te le swinga ya wani fa mo moe nong ngara bo fa ole sisi ta tonga lu fatas le vero fata va fa ma sui foi le sisi le fe mata telefono ma mata bursi ya tau ina toi le msin le tonu ya wa fa mo mo tanga wenga ya lo fagiere tu na yaso la sunga ta saudinga ya fa fu pe langi to fa pa ya wa fa ngai mo la wina so sani foi le sunga toina e mo vole to fa la ufenga mista o to fa tino ma fa ku siri fa nganga e wa fa ngai ya matanga wenga re fa ngo fie tanga wenga so fo malaloin ya sina wa lo so ta u le fenga mista la ngulango e so son longa wenga e fu ke pele to le fenga te mai siri ya wa fa ngai ya tatu tanga wenga so fo malaloin da mese le fenga wenga foi le chuar vai ya lo foi le chuar fe mate telefono mane tu paton ma tu sili male o fe ngarwenga ma bulenga le sisi ta tonga lu fatas bu masani healthy population this to a wealthy happy Samoa for time lo no so for Hey, ole la, oh, it's so amazing.
Tau se fulma 2 minuti ona talo leitu la e whare nei fo ia so tofi wha ma lola wale tātua tunu ia i le ono sai ia a o tau wha mai ai ngā ruengo le nei aso anga leile tuam tau siam pui pui le soi foi mea uma ia tau i manu ma wha i wina ma le manuia le i fōwhanga toi fo i a inga mo se maafutanga fia ia ma i lantou alo o maafuta ma wha antari mai o tātua mauta malawa ia misi la vaitina matama mātutua lo tau po ia favor e so o se au nanga lo ngā ruru e aire ni aso. Te nane fo ia nei whana wa aung te lo wa fo ia ne mai a onga ia sa whianga iai ma lo lava le tautua e mesi fo le au kuka ia ma no mo ngā se senga le fiafi. Ia manuia lava ia tā penanga o lo whianga i mautou.
musika mo le mana vo ngā luenga le nei fo ia fiafi.
Look,